uYesu athi before abantu bamlandela usonyayezwa umuntu inguquko ngoba inguquko engakwenza umncamo ihlo inguquko yenza onizono basibika kangakanani umxhobozo ophile kuwo qualifications olandela uYesu kumncamo ihlo okusalayo not stepfather uyihlo stepfather ofundele njengento abantu basesikhundleni kuba ubani uza kuye uza kuYesu khawuleza ukuba ubani uza kuyise engamncamanga uyise nonina ubana lokhona izinto mamungonzana zekhaya umntu afuneka siye zona ukwezinto zefamily asincamayo kufuneka usiye uyisho uphinde usiye umama wakho nomfazi usiye inkosikazi yakho nabantwana usiye abantwana bakho nabantakwabo usiye abafowethu nodade wakho ulahlekele bodadewethu ewe kwanoma kubomi ubesawugqibela ngokuncama kwawena lo akanakuba ngumfundi ngoba awusenzanga zonke ezi zinto zibalwayo ngeke ukwazi uba ngumfundi kaYesu ngoba umfundi kaYesu udlula ezi step zonke. Amen. Amadela nosukubanga uthwali umqokwesishwana kwesine kwesithandathu ukuba emveni kokuna bese uthatha ke ngokusiphamana ngame uyisho wangama umamako wangama abafowenu wangama umkakho wangama indoda yakho wangama abantu bakho wabese ungama wena ngoku. Then you can carry your cross. Eso uthwala ke ngokumnamlezo umnamlezo ayodinula umnamlezo ayodimnandi umnamlezo asonito bathwala uhleka kodwa umnamlezo uthwala ukhala. Kwathi uYesu ethetha lentombi saseJerusalem simlandele ethwele sakhe isiphaphana wajika wathi Yohane xa kunje empilo manzi kuyobekela phi komikeyo busale kulilela mna zileleni nina ngoba le nto ndiyenzayo iyeza kwabanilandelayo bonke abasondilandela they must to carry his cross. Nosuku bangawuthwali yima yathwala awumthalelwa mntu umnqamlezo. Ivangeli ngekhono lithi nizafumana ibhanana neswiti kodwa ivangeli kayiswiti you must carry your cross every day and follow me. Undilandela uthwele isiphaphano awundilandela ungathwalanga. Ivangeli yabantu lethi nizawusikelelwa ningathwali into le. Ivangeli nizawuthwala izindlu nizawuthwala imoto ayivangeli loo nto leyo ekaYesu ithi nizawuthwala isiphaphano. Jesus obesibili ekaYesu ithi nizawuncama. uthi Yesu ithi nizawuncama uthi batawuthe wathanda uyihlo ngaphezu kokuthanda mna wathanda umamakho ngaphezu kokunthanda wathanda umkakho ngaphezu kokundithanda wathanda abantwana bakho ngaphezu kwami wathanda
khonza uThixo, khonza uSikoma umntwana. Uba unkosikazi angayiyeka le lokusindiswa, ngiyiyeke mina because andimthanda unkosikazi kweshilo uKristu. Yes. Unkosikazi bengeke andifumane tu uKristu engekho. Abantwana bam andibathandi ukweshilo uKristu. Yiyo le nto ndingabavumeliyo kwizinto ezininzi uba ninoyenza le bantu bam. Ndifuna ukugabana noThixo because I love Jesus more than them. I choose ukuba ndiluze abantwana kunokuluza uKristu. I choose ukulahlekelwa ngabazali bam kunokulahlekela uKristu. I choose ukulahlekelwa inkonzo kunokulahlekela uKristu because I love Jesus more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kufuneka uthande uJesu ubeshula zonke izinto. Wathethiwe ukuhlakanipha, wathathwa ngabafazi, wathanda abafazi kwedlula uThixo. Abafazi bamthanda bamfaka kwisithixo, babehlukanisa noThixo wakhe. Uthi kuYesu mawe ube ayisho ngaphezu kwam awungowa. Sinzo wam mna nafundisa na 8 no 9 no 10 ekhaya liqotile. Zange ngifike kodwa ufunda ngantoni. Nathina ngokulahlekelwa uThixo. Uthenda mbasa ndingafundiswa ekhaya ngilahliwe ngenxa yakho. Ngoba linamandla xa lizokufaka ezintweni ngathi zibuhlungu. Ivangeli kaJesu linamandla angumangaliso. Ngesikhathi angathi uzipray kungesikhathi uzokwazana noThixo. Na uJesu mayisithi ukuba ngaba ubani akamncama nguyise ayingowam lo mntu lo. Ukuba ubani akamncama ngunina ayingowam lo mntu lo. Ukuba ubani akamncama ngumkakhe ayingowam lo mntu lo. Ukuba ubani akancama ngabantwana kwanesiqu sakhe. Hallelujah. Yabona nje sinabelevakelelo nakele kangakazi abantu bakhonza uThixo bezithanda. Kandifanele ubani umuntu ongakwazi ukuyenza le nto ephethwa nguYesu. Kuba le awunovuka ekuseni uyenze le. Yesu lafuleka, Yesu lafuleka, ewe ngawe, umbono kaThixo, Yesu lafuleka lona ke, Yesu lafuleka, yebo ngabo. Kuyananywa kawuzolandela uYesu kuyananywa. Yananywa bathola kunyanywa abantu esibathandayo. Thank you, Jesus. Kunyanywa izinto esizithanda uncame wena. Ncame wena usikabise kakhulu. Ulolugu bakufuni kaYesu. Deny yourself. A follower of Christ. Ibubeke mva ubomi bayo. Abantu abaningi ababangela ifamily zabo zingamazi uJesu kukuba nami. Because lento yokuzahlukanisa nehlabathi
ngenxa kaYesu uthukwe, unyeliswe, ubizwe ngamagama, uthi ndakulandela. Ake nijike kuba benithuka, zobabonisa uyaphela. Esingaphe baqale ukuthuka ubungekho, bathuka into eyafayo. Ngebona ke bekubiza ngamagama, sozulwe ulwe nabantu abakuthukayo, usinamile. Into ebangela uba ulwe nabantu abakhetha ngawo, uqhubeke, uthi uqhubeka bakuyisa abantu, ubuyaphila wena. uJesu uthi akudela bakubo, uncame ubomi bakho. Uzosurvive kule nto na uncame ubomi. Yabasamakolo esize siwangcwaba sixoxisane nemibutho yezepolitiki kuthwebile igabane befaka isikipha zepolitiki abantu kungathi umpoti usinambe yes because we never serve God ulandela uJesu phela ulandela ipolitiki. If you serve politics ulikho yes because uthatha uJesu uphela ulandela zepolitiki. You chose. Oh yes. You call those guys. Sipike sana na makama. Abangi stupo somuntu esimbaka. Oh Jesus. Because amakolwa akaphome madoda abaliliswe kuyanganywa. Esingusirayeli kamoya. Esaphinjwa eyiphupha. Kuthiwa sisizwe sasiqinezelwe. Kuthiwa siqinezelwe nje saya sisanda. Kuthiwa sikaphela ufaro. Wathaba abantu nobasibabulala. Kodwa bayanda. Uhlanga lungapheliyo. Wathufalo. Wathudono. Abesala sibakaphela. Amadodana siwabulale. Fakati dabasisizwe sabama hepere wamadoda khona amakhosikazi atyala kwi-Department of Health ekaswa khona eThiphuta ayemoni kusimakade ngelithi lenkosi kungesikhathi ekuzosala khona uMosisi namakhosikazi ayesalisa abantu kusuka i-specialist sokusalisa ayengakwazi ukusalisa seyiphutha bakusalisa la ayamahepere wenza nabo kuthixo uhlakanipha wokunika isizwe sakhe netebhayibhile bathi mamebulawo athi la mahepere abantwana bamahepere amakhosikazi akhona omelele sifika seyigqibile bahlangolwa amakhosikazi ahlakaniphile ayemoyeni kuthixo asisizwe sakhula baba madoda sibusirayeli kamoya nobeliliswa libolile makufika ukukhanya kwethu masiphume Thiphuta. Haleluya. Siphume Thiphuta. Masiphume Thiphuta. Masizahlukanisa lelizwe. Masingafuni ukuginywa lelizwe. Libolile lekhonati. Bamadoda masivuke. Ushandala masaya. Masivuke madoda. Laphela lelizwe. uJesu samnyako bayihlobo ihlasela balofundo sapho likaThixo nabonakala abalandeli bakaYesu. Abalandeli bakaYesu lifuna ukusiginya babuthoza sithe singabonakala. Bakazinqaba bakazidela ngoba xa ingazidelanga uzafuna ilizwe elapho ilizwe
wasezulwini. Kakala bephuma abantwana bakwaIsrayeli bephuma eGibhithe, kwaba khona abantu abangayivanga imessage kakuhle bithini umyalezo. Umyalezo uthi siyonke uJehova kulanjani. Kwakhona abantu abangayivanga kakuhle. Kuthiwa baphuma nabehamba on the way endleleni bakhumbula amathwele aseyiphutha ngoba umyalezo abawufumana kahle. Bemanje sihlutshwa ngabantu abalapha kuJesu kodwa basathanda ihlabathi kakhulu. Bafuna ukubonga njengehlabathi, bafuna ukuphila njengehlabathi, bafuna ukwenza izinto njengalapha. Asigaba balapha basephume ebantwini. Makesivelele ba makesikade ngobani abalandeli bakaYesu. Makesikade ngobani bahle kahle abancaba ubomi babo balandela indoda yafa ngenxa yezono zabantu. Yokuqala into masilame. Oh, get up. Masikabe. Makasifunde ukuncama. Baba, okoni bebasoze sifumane singancamanga. Kwani izinto esingasoze sifike kuzo singekagqibi ukumlandela. Yohane chapter 1 verse number 12. Siyathandaza wemoya oyidwele ngoba ke impilo yami yize ngibe ukudelwa basizana. Delwa abantu basizana ukamthanda uyihlo ngaphezu kokuthanda uKristu ngoba uzakufaka esithixweni. Ungayithandi indoda ukwedlula uKristu. Uzawukhala wabafazi abasiwa ngabayeni bamyeke uthini ngoba basiwa ngabantu ababeqamelele kubo. Khona abantu abasiwa ngamakhosikazi yatshintsha impilo yabo ngoba enhliziyweni yakhe wayengekho uJesu kokugcwala abafazi. Kukho abantu namhlanje abacompromise ngevangeli ngoba bathatha abantwana babo bababeka phambili ezinhliziyweni zabo. Hey, uJesu makabe mkhulu. Jesus. Wayengabiti be-overtake uYesu. uYesu makanga overtake ubutyebi bakho, umsebenzi wakho, imali yakho, izimoto zakho, umzi wakho. uYesu makabehlulwa material things. Ezalapha emhlabeni ziyaguga zilahleke ekaThixo yona ikhona igama lakho likhona igama lakhe. Ezalapha incwadi obhabe kuzo zawuguga zilahleke ikhona. Siyakubona uhamba ngemoto umhle uthola isibusiso ikhona. Siyabukela mfowethu, awufuni nabantu emzini wakho ngendlela ophakame ngayo.
enye izinto abantwana bobazalwane babezindlobongela kakhulu mhlazana abazalwane bangafuni ukulalisa abantu emizini yabo bangafuni abantwana abantu thina esafikela kube esigodlweni noba bengamanxina banokumila kwabazalwane yabona thina sasilala emizini yabantu ababethanda bedele imizi yabo bathanda uThixo bavuye xa kufika abazalwane emizini yabo abantwana babo namhlanje ngamanene namanenekazi ngenxa yoba kwakulinywa kule mizi yamakhaya abo. Jongani nina eninezindlu zabantwana benu ningenazo izindlu zabantwana phakathi indlela ohlupheka ngayo wena onemali yakho nabantwana bakho ungakwazi ukujonga omnye umuntu ohluphekayo bekimeko inezeleke ngayo. Funeka zonke izinto nazo zingalodluli uKristu. Ikawe okhonza kuyo ayithanda ukwedlula uKristu. Yabona inkonzo ikawe awe ugezika unoKristu ngoba uzaba-undermine abantwana bakaThixo. Uzawuzamfameka uzawandamanye abantu bathiko uzawuhlupheka ngoba le cawe yakho yaphoxa ingabikho uhluphekile bekhona abantu bakathi ntona wena wavalwa amehlo wangalandeli Kristu walandela isonto waneliswa lokulandela abasimayo wangamlandela uYesu. Bonke abamamkelayo iza kunceda le nto mncama wena umuntu khonze abe ne-pride akhule azibone semdala asibone sesenza izinto enkonzweni abe mdala athi befama uyaguquka ithi into azawuthini kane nabantu ngoba wafeyila ekuzincameni. Solo namhla Jesus njalo ngeje Jesus usenjalo izolo namhlanje izolo Jesus njalo ngeje Jesus
uzawubuza kuthiwa wathini noma kuba wathini wabuyele ezibhlukweni wabuyele kungathwalini qhiya wathini wabuyele emancicini wabuyela kwi-makeup wathini uguquka ngehlaba guquka nezwe uyabona le nto siyibonayo ayiyo le ivakela-ke layiyo ifake yamabala My God. Izinto ziyaguquka osindiswe ethathisa iqhiya sokuncama yonke into wancama naye akuthiwa lelinye ixesha akoxesha ba nyaniso kaThixo ihleli kwisizukulwana ngesizukulwana emka oba uJob qiliza beshumayele ivangeli elinamandla nokunxiba nokuphinde ngaphakathi mayifane nomphandle womntu edlula lomaxeko bashumayela obabheku bedlula befundisa ikharekta nokuphila nobungwe bedlula kodwa inyaniso kaThixo ihleli kwisizukulwana ngesizukulwana asikho isizukulwana esizawuphila into esiyithanda asikho kuthiwa must-understand ixesha. There is one Holy Spirit, one character utohlabelelayo silandela amakhawe asendulo aphila ngobundwele. Elikwenza ujaji emani uhambe ngethayithi uhambe ngebhulukwe ufake amaxeko ufake i-makeup alikho ikawe loo nto ikawe loo nto ikawe leyo yendoda ethile akusiyona ibandla likaJesu ibandla likaJesu liphenduka umuntu ubuyela kwinto wayiyo kodwa Yesu sekawe into ufaka phakathi umvemuzi athi sisonke nikuyinxiba abuza athi sisona sayifiki impetha ifanelanga wami lento yaphetha lento yethu iyalungisa lento yethu iyakha lento yethu iyaphila lento. Haleluya iyaphila lento ifakeni usibona sinje sasingena sikambonke makhaya nanto yakhe izimilo zabantu ijeli yafeyila bangena bebulala baphume besabulala kodwa nansi into etshintsha amagitsi nansi into enamandla yahlukanisa abantu nehunda the gospel of Jesus Christ the gospel ikawe le ebuye kunje kuwe likwenza izinqame likwenza izityale uphela ubushuka athi usenza ngokwakho uyakwazi ukubenza mhlungu alingadiswa yenza abantu babe bahle babe glorious babe gorgeous babe glorious. Glorious, not gorgeous, glorious. Abantu bathike nawe bathi kusisi waphi
lumhle kusisi waphilo utwengekanga because kabe kujonga iglori kaThixo lokusenza wena nafumana vangeli lithi elilenza luxakeke nini nathola twenjanina linenza lihlupheke kangaka lisenze ngokwenu yayinamandla uthi you are holy uthi unxibe ibhulukwe unxibe ibhulukwe uthi you are holy unxibe ibhulukwe yo hamba ulimaza amadoda onke ngomoya obufebe ophuma nawe you are holy ubulala amadoda abantu uthi you are holy uyayazi mini ngegama lithi holy ivangeli ayiko kuhamba sodwa baniyakhonza kompostile bani njengobani nanesizo nje ukuthi umuntu kayisinzwe athi ngisizwe kodwa phansi kokufundisa uba phansi kompostile ubangiwe nokusicacisela ukwazi ukuthi usindisiwe sisindiswe phansi kukabani yabona usindiswe phansi komuntu awukasindiswa impilo yakho ifanele ukubanje ngokuphansi komuntu phansi kwaba sindisiwe phansi komprofeti uba yo awukasindiswa fana baleza sibashumayeza basibona basithetha kakhulu ngokukhetha inkosi bathi xa kwashumayeza ngathi sendiyikhethile inkosi usata labanini isitrato sendiyikhetha inkosi ngokwizoni umuntu uthi usindisiwe enamakhwenkwe elala namadoda athi usindisiwe uyazidenga ezinzima Jesus ngathi usindisiwe elala nomuntu uyazidenga uyazimathisa yo watu wa Yesu yazibani yabambazelwe kuthi uThixo ungena Thixo uyazazi uThixo wafaka ipolisa phemthini ipolisa unepolisa lapho nepolisa sisimathisa ukulala ngomuntu othi usindisiwe nawe usithi usindisiwe sisona umaneza Amen. lale nomfundisi kebulali noThixo sisona umaneza sumade amen Saul. Oh, Jesus. Saul, ukusenza ngamanini Saul. amen Sisimathisa. Suvuna. Ukhisona. Salvation bandabam kuwehlukana nezono. Esitha sikuhalele sikuncane. Sifuna ukulimaza umzimba wakho. Sitha. Sikuthuke sipenyelise sibize ngento yonke udandinda. yo Izono zonke lezidle. Wela manje. Sikunyonyozele sitha sikuthuke. Ungapheli manje. watu wa Yesu Oh, Jesus. Ngoba wathi abase sithwele uThixo.
Funa leverse ukuzincama. Then emveni kokuzincamile kupha amandla anikwa abaqhamileyo. Amen. Kodwa bonke abamamkelayo akhona amandla. Akhona amandla. Akhona amandla. Akhona akhona in the blood of Jesus. There is power. There is victory. One is coming. Ukakene nomyena ke uthula kwakhe.
is no such gospel. Abathathiswa livangeli behlukane. Icawe leyo ayova. Ivangeli fika ulahlwe yindoda. Unenenga engumangaliso. Likhona ivangeli likudibanise likwenze ube noxolo ulisheke uyokhangela into okulahlayo uthandezanga ndizawuthi kuwe ndifuna ukuyela ndizokwenza uxolo nawe andisakoni ukuthwala le nto ndiyithwele iminyaka because you cannot preach the gospel of Jesus Christ ungenaxolo noba babekwenze ntoni na. Yo. Cawe endlela ekhonakele ngayo imisa intombi ngoku ibachithe ngoku phinde imisomnye ngoku imxhathise phambi kwalo ayicingi inhlungu yenza ngoba icawe sisigebengu esiyaba sibulala abantu. Sesiyathandaza ifunela lefesi sithandaza kodwa bonke abamamkelayo nike lapho
Siyathandaza elile Bible bazinikele kuye ngokupheleleyo wabapha manje anikezwa abasele beqinile ukumlalela ngokupheleleyo abuzimibuzo wena nobathini wayisho bathi thizabanana nizabathini omama beni sizobanama nobathini amakhosi asizobanama abantwana abo sizobanama abafowenu sizobanama obenu bemi sizobanama Nkosi akhupha amandla akhe Jesus. Oh yes. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Oh yes. Chapter 1. This ends of verse number 4 and 5. Akamisi ikazetu moyo mwele Piko Tiana lingi Wamukosho Bagabe kwa mitende Wafumiso Wanashakoki Umagabu mwingolu prosena Yalo lingi Uyele besi kumeta usilashile Keta mwingwe Pato besi kinga
sihlale masontweni siqaba nesonto sibe sikamasonto ashandala bakasanta sishumayele sishumayele sikhumbula
you, Jesus. The Holy Spirit is here. Yes, thank you. Spirit of the living God, touch your people, Lord. Yes, 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 yes. Thank you, Holy Ghost. Thank you, thank you. Yes, moya wa manja, moya wa fushu, yes. Bana wa fineo. Yes, Holy Spirit. Yes, 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 Lord Jesus. Yes, yes, Holy Spirit. Yes, 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 yes. Nyanga la sapala tuwetu. Ese munizimba majohi. Hamba boss. Siatete la mwe. Siatete tina siatipa. Siatipa kamera Yesu. Yes, Holy Spirit. Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Yes, 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 Holy Spirit. Yes, 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 yes. Somebody by a police. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. You will never be the same again. Yes, yes, yes. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, for men, for man. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. For which you shall be soon. It's not a pathway. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Awubonisa izono zakho
bonisa ukwenza kakubi kwakho nokusile wazobeka izandla kodwa ngaba inhliziyo yakho ithi moni ngicela bobantu abathe xa kushunyayela aka umuntu lefuna ukwehla phezu kwabo wababonisa ukwethuka kwakho kwebekile awenzi kakuhle awuphili ivangeli likaKristu ngendlela nolizana zakho kakhulu funa wena wethu senulisana zakho sesinye uyele Nkosi ungekafikelwa kukufa kulapha ethendeni Nkosi ngiyelo yazibona valana amehlo wonke umuntu avala amehlo akhe. The Spirit of God is here nalo usuku losikiso lwakho dala uzama dala uzama dala ukhonza senkonzweni usindisiwe uzibiza ukhona kodwa uyazazi bawukho right wena yala niphuma mathwini nike nizaba kapha nabo asekelapha usuka nani apho kwezindawo enkosi bonke abaphala come to run for your life koku ake sibayeka abantu esonta nabo ucingeka kudala abantu bacinge ucinga ntoni ngawe funa bona bathi ndikuyela vala amehlo akho vala amehlo akho inhlahla ukuzibona usengeneno wethu yebo ngizibiza ngomzalwane kodwa kuthi njengoba kushunyelwa nje asiboni izono zakho